chibai ule wen hi November ni somni pali sang ni le somni pakhat ni lai ni ni a Myanmar mi puiten revolution lama chau ril ru an sorbing lain lunglu lai chuan a hmun pui Kachin state phakan lama chuan khol lian tak tak mangin lunglu lai chuan na an thokna sa hle ti hria tani Chin state Falam township chunga thil suale poi khoi thin chungro suana chu Chin National Defence Force CNO CNDF Polin Chin ek dan mangin achung thurel felin November ni somni khan ti hlumani thu CNDF CNO Polin thu chuan siama chungro suana chu khua le chevela ruk suwa sual rongbol le mi suamba ka mi alo pong sual to wangin tan ina po tang renga Military Council lamin an chua zalan hnuwa tukuli le chemkengin Falam township chunga khorang sanga mi suam le pong sualte tunhma ai zonga chin chhota ka wangin khomi puiten CNDF ten hena reportin November ni riat khan manania CNO CNDF 10 November ni somhnia thu chuan siama chuan hetianga thil sual sang tia mi pui thil nei hlu lak saka annun na hial rikrap tu tang chuak chungro suana hi kaini CNDF lamin thu kan zofia nuwa chung thurel felin November ni somni khan ti hlumani ti in antar lang ani tu nuwa po Chin state Falam township le kale ka bo hmuna poi khoya sual rongbolan omani chuan Chin ek dan manga ro rel zel ani tur thu CNO CNDF chuan thu chuan siam zui bokani PDF kale le CDF KKG te beina firfiak sipai pasarian thi Sagai region kalemio manto khubola ke kal sipai somni panga chu PDF kale 10 November ni somni pathum jinglam khan konglaka lolam bunin sipai pangan ka phluma chung sipai dangte operation chuak zom chu CDF kale kabo kanggo KKG battalion lina 10 lo beizui le in sipai panhian ka hlum le thu CDF KKG lamin thu chuan siama chianta khuwa tanga chuak chung sipai operation nei tumte chu PDF kale 10 jinglamdar sari le mni somli panga vel khan konglaka lolam bunin an ka pa chumi hnuwa CDF KKG lamin jinglamdar riat le achan ve vel khan an lo kap zui le bokani tumni zet lambun tok firfiak sipai sompria chi abangta chu chianta khuwa sipai motor pakhatin ruai hon ni thu riatani chuti rualin thi le hliam omlova lotling taka firfiak sipai te beitu PDF kale pol chu kale chimthlang lam khomi puiten khochunga an lo lom dur nia thudon ani bok Alliance Pol pali in sipai motor in zui an boma sipai somchuang an thi Sagai region Chang'u township Chang'u le Simpiu sin konga firfiak sipai motor in zui chu tual chung mi puiweng hum Pol pali Alliance 10 landmine bom hanginan baya firfiak sipai somchuang an thi motor pakhata chia karin hmanga nu chuani thu Chang'u township mi puiweng hum Pol in thu chuan siamani chu in beina chuan Chang'u PDF 27 Revolution Force Miang Special People Defense Force MSPDF le TGR Miang Telin Alliance Pol pali te anni Rengun le Mandalay Telin Rampuma People's Defensive Huara sipai somruk pakhatan thi Rengun mun sangsanga bompuakin in kana chuak Rengun region Sanchau township November ni somni pathum jinglamdar kuavel khan bomapuaka lapuak zolo bom then khat po muani thu tol chung mi tenan soi dan lawom luina dor then fine ilain bomapuaka police le sipai panga fuwa municipal staff te po afu boka bom lapuak lo po charani thu kan thia chu sanchang pateng ko nga ni tin thalai pakhat tol chung thli thlai tuina soi Rengun region Lain township Taketa township le Mobi township po November ni somni pathum khan bomapuak boka liam then khatan om thu riatani Mobu township electric office kota jinglamdar som pakhal le chan vevel khan bom voinia puaka department staff telin mi panga in hliam an tuara chu bom puana chu electric department kot bike dinglai pakhata khai ip chunga tanga puak ti riatani kaya state asipai pangan thi kaya Karenni state Dimoso township Sanpia Melrukle Dopo Sikhua November ni somni pathum jinglam le tlailam khan in kana chuaka Loiko township pakan ven thlengina fan chuaka Dimoso township police station bula po athleng le a November ni somni pathum chung ringotin in kana tumli achuak mana
Military Council lama sipai panga thi in liam tur pasarin oma KNDF lama mi pakatin liam na vaklaw tuar thu karen ni Nationalities Defence Force ten atanga hria tani min chiana sipai somanthi Mandalay Region Minchian Township Kwetsai Khua Zirna School in Kul Military Council sipai ta chu November ni somni pani zandar somlem ni somli khan PDF tang rual pol paliten ral thomlen le te mangin nei chil takin an kapa fir fiak sipai som an thi thu tual chung mi pui sipai Zero Gorilla Pol 27 Revolution Force le Nirochi Regional PDF 10 thu chuan siamani miang khopuya sipai motor in zui bom ni in sipai soman thia rengun hlaintaya sipai in kulna mun bomavom ani Magua Region Yeju Township Chang'u Township lamakal fir fiak sipai motor in zui pali chu November ni somni pathum chomadar somvel khan simpiu sin le Chang'u kong inkar mun pakhata tol chung mi puiweng hum topol Alliance Poli 10 bom hlom in zom pasari ngot mangin anlo baya sipai som thi in pangana takan hliam thu miang Township mi pui abika mi puiweng hum topol MSPDF pol atanga hria tani chuin baina chuan sipai motor pani chu bomina fuwa motor dang pakhat po anung lamper fuin motor pakhat chu achane hle ti hria tani bom hmanga beitu te chu miang Special People Defence Force MSPDF Chang'u Township mi puiweng hum topol chu PDF 27 Revolution Force Minchian miang Township TGR mi puiweng hum topol ni in pol pali tang rual Alliance 10 ni thu hria tani bok chutiang bokin November ni somni pathum khan rengun pataingkong Wawawen Project Office in Kul firfiak sipai ta chu hlaintaya Urban Gorilla Pol CGF 10 boma vamin an kap zui ti hria tani KNU Tathong District chunga KNL tenen in kapin Military Council sipai pahnian thia pali in liaman tuar November ni somni pani khan KNU Tathong District Tathong Township Wiyo Kholom Tho Boli Khua Pui Thiam Sikula in Kul Military Council sipai ta chu nimin pia November ni somni pani jing khan Operation Nayan Chhuala in Karen National Liberation Army KNL ten lo changin an kapa Military Council sipai pani thi in pali in hliaman tur thu KNU du Tathu District 10 thu chuan siamani Military Council sipai te Tho Boli Kongpeng tunma KNU te check gate omthin na tanga so e pho kholamakal te chu KNL battalion ni na tenen in tongin anin kap ti hria tani Military Council sipai te hian KNU te control area Tathong Township chunga Sakho building tele mi puite chen na ina te anin kulti hria tani bok Mayan le mu kang kho inkara Military Council sipai tele AA ten in kap November ni somni pathum chomadar som pakhat vel khan State Marlam Lasho District Mayan le mu kang kho inkara firfiak sipai tele Arakan Army AA te anin ka thu hria tani May yolamakal motor driver pakhat chuan inkana chu sipai tele AA ten nia khuwa tang chuan ahladeu anin ka chung po darkar chan vevel lekaniang chutianga inkam na salutuk chuan ni lauti na soi Military Council sipai ten 19 bula om AA te chu laipuin an ral sai ni na soi boka Mayo le Mayan inkara laipui puak ri chu aring angreng hlea chung laipui puak ri kan hria chuan motor zongzong chu kan ding veka tuna chuan kal thei towa mase driver then khat chu kalchun zom lovin Mayan na an chol ta jokani tina soizom Mayo lama Military Council sipai tele Arakan Army AA te chu October thlapo khan an lo in kap to ani DPY na chung ko member panga thatin cheng noi za lak sak chungchanga PDF 10 andem thu an soi chuak Sakai Region DPY Township Taya I Khua chung ko member panga te chu thatin an poisa cheng noi za lak sakan ni chungchanga DPY na tol chung mi puiweng hum to pol PDF 10 andem thu an soi chuaka November ni somni pathum jing lamdar thum vel khan DPY Township Taya I Khua mi papakhat le mai chepali chung ko khata mi panga chu rong taka than ni chungchanga tol chung mi puiweng hum to pol 10 andem takzet thu chuan siamani tol chung mi pakhat chuan tha tok te chu chung ko khata mi pangan nia mi papakhat le mai chepalian ni raipur pakhat telbok phubalak na ni mela cheng noi za le rangachak pola ka nia voina William ngalan ni tina soi he tol thana ti tu te chu hriat chhun la nilawa
chuti lain ti pe in om gano mi pui sipai te chuan in suamna in rokna le mishing zia lo taka khosakna te chu andem hle thu official in thu chuan siamani khin u township chung pole ayaro ate piuso thi pole report petu niar hian mi pathum ayatlem lo than ni sakai region khin u township ongpin kong khua piuso thi pol organizer nia mi tam taksiat lar chit u achu nimin november ni somni pathum chonhudar khatvel khan king cobra khin u pol ten an kapa a hmuna thi ngal thu king cobra khin u pol te hne na tanga hria tani an tha ta khin u hi piuso thia pol alut te training an nei theina tura organize tu ni in firfiak sipai te khuan lu theina tura konglo ko mu tu ania khuwa chanchin kim chang en thla chuin sipai te hne na report thin thu tual chung mi puiweng ham tu pol te hne na tanga hria tani chutiang bokin sagai region ayaro township dongdit khuwa cheng firfiak sipai te report petu nia hriat po ti achu november ni somni pani khan ayaro ninja maundewa pol ten an kapa a hmuna thi ngal thu ayaro ninja maundewa pol ten hena tanga hria tani he sipai report petu dalan nia hriat po ti hian tol chung gorilla pol teral thuam da na mun sipai ten hena report in khochunga amil lo zong NLD party bi le sa tele revolution a phusa pol te chen in te report in khuwa sipai ten lu laya zu alai sakba ka an eile in turte alo bua sai sak thin thu ayaro ninja maundewa pol ten thu chuan siamani chutiang bokin iyawari region chongpio township kansu khobul aungsan venga military council report petu niar hiat wensue chu november ni somni pani chun khan chongpio gorilla welfare ten an kapa a hmuna thi ngal thu chongpio gorilla welfare ten hena tanga hria tani report petu dalan niar hiat wensue thi chungchanga kansu khuwa ye teng khuwa tongpin seng khuwa le aungsan veng chunga man tok tele thu zo fi anuan laman thei te po hemi chungchanga hian in kung kaina nei lawaman tok poisoi lo tual chung mi ten ni thu chongpio gorilla welfare pol ten an thu chu an ziak tel bok heng an tha tak dalan nian soite hi kheten media ro chuan dalan an ni le ni lo fin fian an nei lem lo tanin tai township chunga taku police station chu boma hal chia tani tanin tai region miai district tanin tai township taku kholom om taku police station chu tol chung ve ham tu pol du won revolution pol ten bomati puakin an hal chia thu hria tani november ni somni pani zandar ko le mini somni panga vel khan taku police station chu bompuani in mai hal zui ani boka chu police station chu sipai te taku khuan un kalapiang in anin kulna le mi puite vawan ri krap na mun ani thu du won revolution pol chuan an soya taku police station boma mai hal ani lain police tu man omlova building chunga furniture le man ruate chu ti chiat vekania building chung lampo ti chiat ani boka november ni somni pakhat taku khuwa sipaita rabar huanan hathona mun chu du won revolution pol ten an lo ti chhato bokani so township chunga sipaiten aulen mon khuwa an hal chia magwe region so township solen mon khuwa le chin state kan palet chinlen mon kho inkara sipaiten CDF le YDF tangpol te nor zelin november ni somni pathum tlai lampo khan inkana chuak le a firfiak sipaiten aulen mon khuwa chena inthen khatan hal chiat thu hriatani CDF lama mi pakhat chuan sipaiten tangrual polte an norna satlain khochung mi te san chuana le mun him lama son chuana tol chung ve ham tu polten an thoka chuti lai vekin military council sipaiten aulen mun khuwa chen in then khat chu an lo hal manani tin an soya november ni som pakwa po khan so township chin leng khobula firfiak sipaitele tol chung ve ham tu tangrual polte inkara inkana na sataka chuaka sipailamin in dona helicopter an roi hialani november ni somni pathum jingdar nga vela tangkhan mungyua khonga chu firfiak sipaiten lu chilin MPDF kem le alliance kem pani an hal chia ayaro apo sipaiten mi pui bungruwa ti chia in poisa le bike panga an hal chia sakti hria tani chutianga mungyua mi pui ve ham tupol mungyua people defense force kem le alliance kem te chu firfiak sipaiten lu chuama se PDF sipaite chu manaloi an nei theilawa chu wangin
tual chung mi pui chunga tuanin mi then khatan mana mi pui tam tak chu humani sahimna zongin mun himlama antlan chia ti ria tani bok chu tiang bokin ayaro township naungchi yang khuwa chu firfiak sipai 10 November ni somni pathum jinglam khan an lu chil boka mi pui thil nei hlu te poisa te an lak sak ba ka bike te an hal che sak thu ria tani tual chung mi pakhat chuan tukin jinglam khan military council sipai te naungchi yang khuan ron luta dalan nupa an ron hruaya khochung in panga chu an hming ziana le kha eninan dapa chung in chunga rangkachak thil hlu dang le poisan la chuaka tual chung mi ten tlan chiat deuh veka wangin engzat chiange an lak chu a hriat the nei lo tina soi chung firfiak sipai te le tual chung gorilla pol te chu November ni somni pani khan naungchi yang khu an in kapa sipai ten chena in panin hal chia tual chung mi pui an tlan chiat lain khochunga bike om te chun la chuaka an mani chanchin petu dalan nupa te chu naungchi yang police station laman hruaya atu ka chu mi te nupa nen anon thok chuak le ti sia tani NUG defense budget atan Japan rama Myanmar pol in tholom an khondon National Unity Government NUG noya Ministry of Defense Department budget mamoza chun kha thainan Japan rama Myanmar pol sang tangrualin November ni somni pasari khian 1 million campaign buat sen tumthu revolution Tokyo Myanmar pol ne na tanga sia tani chu tholom khonna campaign chu online function anga kalpuin zoom atangin Japan ram sana dar kuwa Myanmar sana zanda rukle chan ve vela buat sei ni anga NUG Sarkar Defense Minister po atel don ani chu function a chuan Defense Ministerin tunan thilti mekle an kalphung te soifia baka mi puilama tanga zona te po achang bok dona revolution Tokyo Myanmar pola hroi tu pakhat chuan ramdanga po hetiang campaign hin lo buat sei towa avoi thumnan spring revolution atel Japan rama Myanmar pol omjong jong te in sui khomin kan buat sei don ani tina soi chu program a chuan mi puilama tang milara zai thiam tele tuna spring revolution kai hroi mek hroi tu then khat te in komna la le zai ngai thlak na hun man ani dona tholom thodu ten Google form atang ngam takin an phalzat an tho thei bok don ani khovel raltlan refugee te tan US lu theina kharlei lok ani don America rama pem lu tur raltlan refugee te jinkong program chu kumsang hile somni pani January ni som pakhat thleng kharlei lok ani tur thu US based CBS News chuan atar langa US rama chung telo om to te nena om ho tura kaltum te Hriselna le security thil man mo thla ka pem lu ngai te ti lo chu ram sang sang atanga US pem lu tur raltlan refugee te jinkong chu chollai lok ani dona US leilung rapto Afghanistan raltlan te mun tur ruwa mana chu ngai poimo masaka ruwa man ani tur thu US Foreign Department thu soila chongin CBS News chuan atar lang ani August la chung khan Afghanistan khopui Kabul le Taliban ten anthun hoyan da nuwa US peiten na lo thok ho Afghanistan mi ta chu man mo taka chan su na thonia Afghanistan mi pui sing sari le sang thum vel chu America rama an thleng to a US peite omna mun riata temporary om tirmek Afghanistan mi singli le sanga jinga mi ta chu tlongai poltenen America ram hun sang sanga chen in le na tho tu ro man sang ni tur thu po sia tania US ram hun sang sanga ral tlante omna tu lo boy pui thin tu agency pakwa chu President Taman raltlante angai saklo baka chung ho jinga na thokte ban then tir le office then khat khar tir ania mase tuna Afghanistan raltlan enga mozat anron lu le ta ka wangin management lama buainan to phata ani kumsang hile somni pakhat financial year chung khan America ramatlan lu chu singkhat sangkhat zali le som pakhat chau phal sakan nia President Joe Biden chuan kumsang hile somni pani financial year chungin khovel raltlan refugee mi noi khat sing ni le sanga laklu an ni tur thu atiam thung ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye